partnerski teatr. Vodika predstavljata 3 milijoni minut, porežija Barbara in Samobor. Vsak vam prijetna večer, jo pokažem, da prisustujete na prekalezната masa, na malata scena po završovanju na predstava. No pa jaz očitno tega nimam. No, pa si povedala, zakaj sem hodila. Kaj ti ne moraš reči? Nekaj, kaj niso v redu. Hvala, da ne rabim najnovejšega. Zato, ker smo na terasi. Zakaj pa bolj nismo na terasi? Praska! No. It's not serious. Ne bom me nazaj. No, jaz bi eventualno šla z avtobus. Pusti. Ni problema. Ja, Gremo. Gana, ti nimaš pojma o financah. Ona pa nima pojma o poslovnem termali. Ja, vem. Ja, meni težko je, ampak kaj da ti treba? Kaj si rekel, da se znaš? Na kraju bolje nego sam film, kako smo se odpravili o teh ženskah, zakaj so svi različni in zelo življenjci. Tako da je to tako druga stvar. Ova predstava je bila moja prva predstava v životu.